Isay mo ingog amen. Amen. Orang napugos sa ating ibig. Doon ay tulo ka buok minatay. Gihatod sa morgue. Paghatod dito, natingala ang embalmer o ang nagkonsulta ni ini. Nga naman yung tulo ka minatay nga nagngisi man eh. Tanaw na yung mga ngisib eh. Pwede na yun. Nagngisi ang minatay. Kunya niyo sila time sa ato ning imbestigaron nga nung nagngisi man ni sila ang mga minatay. Una, gipangutana. Unsa man ni sa klaseng minatay nga nung nagngisi? Una, ang nahitabo kaniya usa kini ka 60 years old. Kaning 60 years old namatay nga nagngisi tungod kay nakit-an nga naglabing-labing sa iyang kabiti. Nawalabing-labing sa iyang kabiti sa 60 anyos. Mao nang namatay nga nagngisi. Makapatay day na. O kaning ikaduha, ngano man ning namatay sad, giingon sa maong istorya, siya usa ka Irishman nakadaog og luto, no? Euro. Daghan thousands of euro. Nakadaog, nag-enjoy, nagkaon-kaon, naglibot-libot, nag-inom-inom sa kalipay. Giatake. Nagngisi nga namatay. Ang ikatulo, kinsay pangalan? Pasaylo, basig na ay pangalan diring Pedro. 25, Pilipino, gikilatan, matay. Oh, nganong nag-isiman, gikilatan man siya? Abi man ko niya tog picture nga na-flash. Pertingi siya, matay siya. Pili lang mo, asa mo dapit adto. Naginom-inom, nagudzaka, nga namatay, o nagsilpi-silpi lang, namatay, o ari ka sa sinugdanan nga naglabing-labing. Bitaw no? Maglibog ta nga namatay pero murag nalipay. Life seems ironic. Nga kung itugyan imo imong kaugalingon para sa uban, bahalag wala na imo to deny yourself, mas makaangkon pag yun daikas kinabuhing dayon. So pilion na to. Unsa man imong gusto nga kinabuhi. Kinabuhi diri sa kalibutan karon nga madagayaon o kinabuhi nga walay katapusan sa kinabuhing dayon. Unsa inyong gusto? Piyong-piyong na dayon. Da? Kinsay gusto sa langit madto? Marukman mong mga tawhana po eh. Usa duha tulo. Ha? Kinsa man ninyo gusto nga makaangkon sa kalipay diri sa kalibutan? Pili. Kay kung ingon sila, kung ikaw maning kamot sa pag-enjoy, gusto nimo nga imo usang i-enjoy ang kalibutan. No? Imo ang paningkamutan nga ang tanan imo. Maguna ka sa tanan. Kawad-an ka niini. Pero kung imong kalimtan ng imong kaugalingon alang sa uban, sa tanan, maimo ang gingarian sa umaabot nga kalibutan. Kinabuhi nga dili matapos. So unsa lagi nga kinabuhi mong gusto? Mas gipili nga no man mawili man ta diri sa kalibutan. Mamatay na daymi pader nga buhi pa kay tapat yun naman ta. Mao na lang kalisod no. Kaya mao na mensahe alang kanato. Kung tinuray kita ang gustong mosunod sa dala ni Kristo, andam kita anytime. Isay mo ingog amen. Amen. Orang napugos sa ating ibig. Sige, ako na lang. Para likson. Pero sa tinuray lang mga igsoon, no? Maunay matuod.
Ha? Kung tinuod kitang mga lagad sa Dios, andam kitang mutugyan sa atong kaugalingon para kaniya kay nganuman bahalag atong gilimod ang atong kaugalingon diri, pero dunay laing kinabuhi sa umaabot nga labi pang maayo, labi pang nindot. Excited mo? Ang uban yung biyong ng mata, dili ganan mamatay. Hadlok. Pero kitang tanan, no? Matay ra gyud ta. Mao na ayaw ka hadlok. Ang mensahe ani, ang importante andam ta. Andam na mo. Ang nasa loyo. Andam. Mao na inursuli inyong mga sala kanunay. Basuli ang mga sala nga nabuhat sa kanunay. Magsimba pagabot sa gawas, libak diretso. Magsimba pagabot, away diretso sugod sa panimalay. Unya, napagyutay simba nindot kayo, pero napayo nagpabilin nga garbo og dili kabalong mo pasaylo. Ngano man na? Uy, undangin na dili na makatabang. Sayang lang, ikalima na tang Domingos Kwaresma. Sunod semana magsugod na kita sa atong Semana Santa. Inaot unta nga andam kita kini kay nasayod kita sa unang Domingo si Kristo mismo gitintal. Kitang tanan usab, no subject for temptation. Busa kinahanglan kitang maningkamot sa pagtuman sa balaod sa Dios. O kinahanglan magsakripisyo kita. Kung unsa man ang sakripisyo nimo karon ginagmay, ihalad ka na sa Dios. O mo na ibahin sa ato ang kasakitan diri sa kalibutan aron ato maangkon ang kinabuhing dayon.